Working, I wanna be great, yeah. Working, I wanna be paid, yeah. Every decision I made, yeah. I ain't never been afraid, nah. I'm always trying new things, yeah. That's how you grow and succeed, yeah. Man, you just gotta believe, yeah. So listen up while I proceed, yeah. Want a couple $100 grand, like, yeah. Got a couple 100 plans, like, yeah. Man, I do it for the fans, like, yeah. I don't do it for the gram, no. Do it for the gram, no. Do it for the gram, oh, nah. I don't do it for the camera, I just do it cause I love it. Do it cause I want it, I can never get enough, yeah. Don't judge so quickly, yeah, we all been guilty. Anjing, bakal kieu cai teh. Mau jadi mah. Kayaknya dia. Assalamualaikum. Salam. Biasa ngopi bro. Ngopi tatel lah atau kopi tel tahu dulu. Di mana bang nek? Biasa gitu. Mana? Assalamualaikum. Salam. Aduh, kenapa man? Ngopi biasa. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rijal KS, tentunya di Breaking News Home Spray. Di sini saya mengabarkan berita heboh seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa akibat perjudian online. Baik, kita langsung saja mengenai narasumber kita. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik pemirsa, kita lihat dulu ini korbannya. Pak.
Tapi jangan dekat-dekat ya. Oh iya ya. Dia suka mengamuk ngedadak. Oke, kita langsung saja apa penyebabnya dia menjadi gangguan jiwa, Pak? Karena dia awalnya coba-coba main ini apa judi online. Nah, terus dia itu menjual harta orang tua. Iya, iya. Oke, terima kasih. Semoga dia cepat sadar kembali ya, Pak. Amin, Pak. Semoga dia cepat kembali normal lagi ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama saya akan menyampaikan pesan moral yang kita apa tuh nak? Tolong presis. Gitu nih. Oh maaf pemirsa, ini keadaannya sangat genting sekali ya. Baik, kita lanjut lagi untuk pemirsa dimanapun berada. Pesan dari saya, jangan coba-coba memainkan game online. Bila Anda tidak mampu untuk mendepok, lebih baik cari kerja bijak orang tua. Saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih. Gila alamatnya. Coba itu nama. Tanyakan lah. Bang, punten. Bade tumaros itu. Hari alamatna Bumi Haji Kemet di Palimanan nya. Oh, Bumi Haji Kemet. Mohon. Nah, Bumi Haji Kemet mah lurusnya belok kiri, Mohon. terus belok kanan. Nah, dirinya mah lurus, tinggal lurus gitu. Mohon. Tapi dirinya mah tos we. Oh, nuhun ya. Nya bililir mah harus gede we kan sana. Nuhun ya. Ya sami-sami. Mangga. Ya, mangga. menang wah aing situ bos cangkeul ya mayung mana panasna henteu alhamdulillah atuh setepan anjing gar kitu usupna di pentingnya panah butut mah bisa eueuh ngali da anjing yuk panah ge buka temponan eta jerona ai cacing tuh siri nah di wadahan kitu anjing pan limited edition tuh anjing eueuh panah aing teh ya nyeni bro. Bisa jauh ke di alamat itu. Mana deunya ieu duh. Aya jelema deui. Tanyakeun deui lah ieu mah. Punya aja. Kayak kumaros teh. Maros nona Alamatna ieu Haji Kemet. Kan tadi terus naroskeun. Nya, sauna teh lurus ka itu emang leres. oh Bumi Haji Kemet Mohon. lurus bukan di dieu nya tah belok kanan tah kitu di dieu lurus deui salit aya pos tah terus aya pos ke aya pertigaan di payuna teh ke belok ke kanan lah ge lurus deui ke aya masjid aya Bumi Cet Koneng Anu bumina koneng teh eta bumina manis terus bumi saha teh ini abu. Iya anjing ke kamar anak euy. Ku jelema anjing. Anjing ngobrol itu obrolin teh usah saha euy. Sahanya. Ngobrol ka dieu nih. Cok, gede obrolin. Obrolin jadi penting yuk. Siap. Naon itu obrolan ha? Yo cok, masa penting mana yang lajong Persib. Heuy, ralajo anjing ramena. Heeh anjing pas menit 30. Oh, tadinya rame. Asli anjing. Wasitna cai karunya anjing ketajong pemain cai gitu. Wah, pasti dinya ge urang kan teu eta kicep-kicep ningali eta nu beunang beuteung jeung sirana. Terus eleh dinya teh. Teu bisa udang deui anjir eta. Temen HP-nya dah goblok. Kalau jope sih lain. Lain urang mah. Nyala laju naon? Rajo tinju. Si anjing. Aduh, sarana pikir lembur teh nya. Oh, juga di kuburan tuh.
Parawan cari cingwe di imah juga Magicom Keluar. Juga kan di kota mah meureun sok keluar beda aja di kampung mah. Hese itu udah diajak dulu. Parawan kota mah aya nu seksi, anu jilbab ge aya, rupa-rupa pokona mah rame. Mah aya meureun. Aslina ayeuna kembang desa teh geus pareung pokona mah meureun euy. Dari ka karota ieu hancurna. Meureun sanu apal. Sebenarnya mah di kampung ge loba wet teh. Lu nyanteli jiji acan ka aing. Banget geus kieu. Lah lumayan cek ieu matunya. Ganteng sekurang mah da. Untuk ka kota wae tuh. Da lain cekurang mah sabar heula. Kayak kita jodoh mah bakal nyempetin sorangan. Nomor usaha meureun nya. Nah, intina mah eta lah usaha heula. Da ayeuna mah lain ku beungeut, tapi ku duit. Heeh. Banget aja udah duit loba Aslina. Tipiskeun beungeut kandalkeun dompet. Nah, Sakitu teh abi. Gak satu lah yang nama tong mikiran awewe gawe lah, nanti ngumpulin lah duit. Gampang itulah nggak saya duit mah. tinggal kayak mana mereka. Cek naon teh mah teh. Ulin. Bukan lu ajak kalau ulin. Emang suami ngapel lah. Goblok. Itu kan ada. Mana? Balik ke mana, Neng? Balik ke mana, Teh? Ini mereka mana nih? Ke Payun. Di daerah tuh, Neng. Sarang ambil kan ya? Kaduk KLX abis Neng. Geus lah daripada itu mah. Daripada perebutan tepugu, makanya kertas gunting batu. Sok ah, Medil. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Belah jangan ingat. Asli. Koplah itu awet teh jang maneh. Bener. Asli urang mah ridho lillahi taala. Nangis lilai jomblo. Lapan matakan aing teh watir ka maneh. Bawa juga lah. Karungan we. Oh, Pak. Kayak tadi ya. Kita mau kolok bulu gini gini teh. Tapi eta teh bisi ditinggalian maneh. Teu kurang teang ya buduan. Jangan. Asli teang yuk. 1 2 3. Anjing. Wawancara putih duyung. Sok Jun. Wawancara putih duyung. Oh, iya. Oh, Jun bener dirinya. So, gitu. Asupkan karena iya anjing kena pembukaan. Asupkan karena pembukaan. Drink it up, enjoy the view. MVP on my crew, Nike on my shoes. Might be sipping booze, slightly feeling loose. If I want it, then I have it. Got a nice wrist, causing damage, just like I planned it. I'll be damn rich. Have a chef in the back, make a sandwich. Oh, she got it all, I just want it all, baby, we could ball, you just gotta fall, I could be a man, and paying for your tan, and I'm your biggest fan, and you said this your jam, yeah, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller.